Aha nogenda yagarutse kunzi ba Benja TV n'abandi kwiteza amakuru y'imyidagaduro muri showbiz agezweho mu Rwanda, hanze y'igihugu, i Burayi, ku byamamare mwakunze byo mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda kandi continent live muri kugira muri aka mwanya cyo kugezwa na Benjamin Kayamil kuri Benja TV. Kuri subscribe tujye tubana umunsi ku munsi byo mubasha ko ari mwe ba mbere mubona amakuru agezweho ya breaking mashya atari ivumbi ya showbiz. Uno munsi twabageneye amakuru agezweho kuri Mugisha Benjamin mwamenye nka The Ben. Manzi The Ben n'umunsi akadwe yijije isabukuru y'amavuko, nanjye mwifuriza kugira isabukuru nziza, happy birthday. Isabukuru nziza y'amavuko. Manzi The Ben nyuma yo gukora igitaramo nibwo bwa mbere yaragaragaye mu mbaga nyamwinshi, agaragaye ahantu hari abantu ziheruka kugaragara ku mbaga ziyeze zisinzira ateruka kuzikoresha mu gitaramo, bwagarutse ashyiraho highlight y'igitaramo yiziza n'isabukuru, kandi isabukuru yizije asangira n'abaturage abaganuza ku byo yasahuye mu gitaramo koze gitangira umwaka yise The New Groove zakora buri mwaka. Isiyo ya kabiri yarakoze yacyo. Manzi The Ben yavuze ngo azabikora buri mwaka, ni igikorwa ngaruka mwaka ngo byari itangiriro ariko azajya ahora agikora, kizagera cyaguka muri make cyaguka kurusha uko byari bimeze ubu ngubu. Manzi The Ben ariko n'umugore we n'abandi bantu inshuti za hafi, Alisudi yaje mu Rwanda yarahari, babizi yuko asigaye atuye hanze ariko ngo yaje mu Rwanda bari kumwe, aho yagiye kuba yagezaho ibintu ku bantu abaganuza ku isabukuru y'amavuko. Yabahaye imiceri, udufuka tw'imiceri, abakawunga, amavuta, ibintu byinshi bitandukanye. Bamwe abaye ibikoresho by'amashuri abana, yishyura abana mituweli, nyine yafashe imiryango itishoboye tugari 4 barokirisemo abantu, kuganyurwa n'abayobozi barokiritamo abantu arabafasha. Igikorwa cyiza cy'urukundo, n'abahanzi nabo babyigireho bakomeze nabo berekana urukundo bagirira abantu uko baba barubagiriye, baza kubafana nabo babagiriye bagira ibyo bafasha batifashije. Ni igikorwa cyiza Manzi The Ben yakoze. Manzi The Ben hari abana yagiye buri wese amubaza icyo ashaka, yamwemerera laptop, ndamwemerera inkweto zo gukinana audio. Yari kumwe n'umufasha wiwe uno munsi ku itariki 9 z'ukwa mbere 2026, ku itariki 9 nigavuka nibwo yijije isabukuru yiwe. Manzi Mugisha Benjamin The Ben ko subscribe kuri Benja TV mujye muba mu ba mbere babona amakuru agezweho ako kanya, muyabone mu ba mbere, mutire mujya kwashaka kandi ahantu baba amakuru ari ivumbi, ariko ngiye mba amakuru atari ivumbi kuri Benja TV kiganiro content live kwa muri kucyana aka mwanya. Manzi Mugisha Benjamin yari mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, niho yakoreye iki gikorwa cy'urukundo, yafashije abantu batishoboye, asangira nabo isabukuru ye y'amavuko, abaha ibyo kurya ibifasha abana, bamwe bishyura minerivare, abafasha abana n'ibikoresho by'ishuri. Ni igikorwa cyiza anabaganuza nyine ku byo kumusaruro yakuye mu gitaramo The New Groove. Aba ari ibintu byiza ko yari amaze iki kinanagaragara nyuma y'igitaramo. Manzi Rumaga nawe mu karere ka Huye akaba yahawe umusozi w'ubuhanzi. Ni agasozi k'ubuhanzi ko ku ngoma ya 18 kahawe abasizi, ubwo abasizi
ubu ngubu twabyita ubuhanzi. Nibwo yagahawe Rumaga, yagahawe bamushyize kuri amasezerano yasinye n'akarere ka Huye kakamuhaye, bandikaho amazina. Ubu ngubu ubutaka bwanditse ku mazina ya kampani ye. Yari kumwe na Christophe yamuherekeje, ubutaka umusozi wanditse kuri Siga kampani ya Rumaga. Umva ko ari ibintu byiza, umuziki uri kujya utera imbere. Na Bruce Melody yavuze ngo ati Rwanda umuziki umaze gutera imbere. We na The Ben bazajya kuririmba muri Afro Nation n'umwaka. Ni igitaramo gikomeye ku isi cya international, kirimba amabare abahanzi muzi komeye ku isi. Hari aba Chris Brown, bizi ko Chris Brown ari kuririmba biragira ataririmbyeyo. Dukunda kuba muri za Portugal. Yatangaje ngo igihugu kigomba kubafata nk'ingagi nk'uko gifata ingagi, bakabacuruza nk'ingagi nyine, bakinjiza igihugu, bakabamonetiza no gushaka uburyo baganiriza ubwo nyine bino makampani acuruza ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo babamonetize binjiza birushijeho, kanafasha n'umuziki nyarwanda gutera imbere. Kuko murabona igitaramo cy'amateka cyabayeho cya The New Year Groove, Bruce Melody. Ni ibintu bitari byashoboka ariko byashobotse, bituma ibendera ry'igihugu rizamuka on the top. Za Nigeria, za Uganda, za South Africa n'ibihugu bikomeye muri showbiz kuri kuvuga kuri iki gitaramo cyabaye. Na The Soap, umunyamakuru ukorera uva mu Bwongereza unakorera ukomeye muri Afurika mu bintu bijyanye na showbiz, avuga ko abahanzi bakomeye mu Rwanda babiri bahanganye basaga nk'aho batumvikana, bakoze ikintu cy'amateka igiye kigera n'ahandi hantu gipfa kubaho, bagahuza imbaraga bagashyira ibendera ry'u Rwanda on the top, bagakorana. Ni ibintu by'agaciro. Niko kuri subscribe kuri Benja TV kiganiro The Content Life, muri gukurikira ikiganiro cyacu nakagaruka cya showbiz cyambere mu Rwanda, The Content Life kuri Benja TV. Ciao.